make sure that the potential within you is maximized. You must be in a position to train your successors. That nobody was made by God to be employed. Hello there. Have you ever thought about savings and investment? I would say that saving is not investment, but investment is saving. Pastor KINYANJUI Joseph with you today to run a conversation about finances, and if it's all possible, we will achieve something called financial freedom or financial independence, whereby you are no longer rich, but you are wealthy. And so, what do you know about money? Money is what we use for exchange, for services, for commodities, and for life. And so, if anyone would want to avoid this subject, then I think you will be so irrelevant. What is financial freedom or independence? From me, na ningependa pia wewe ufahamu, ni kwamba you will not train to do something that you want to do. That's freedom. Ya kwamba ukihitaji kununua gari, kulipa nyumba, ukihitaji kupeana msaada like donation, you don't have to struggle a lot. You are free financially. How do we get there? I would want us to know that you grow to that point. So there is a starting point. Na pengine ninaongea na mtu ambaye saa hii unajipima. Hata bank account hakuna. Leave alone M-Pesa. Ingine zinasoma fuliza. Uko na deni ambao hujui utalipa na nini. Wengine hata wanatupa hiyo SIM card. My friend, kwa mind yako unajua uko na deni ya wenyewe. Especially hapa Kenya, kuna hii hustlers funds. Hamjalipa bado. And so, kama hiyo hujalipa, nyumba ndio umelipa. In 2, 3, 5 or 10 years, mtoto anakuja. Atakula kwa neighbor, atakula kwa shushu. We need to answer these things. We need to ask ourselves, how do we become like the people we admire? Unaona mtu amepark gari 2, 3, mwingine anatoka kwake, mwingine anaenda holiday Dubai. How do you become financially free or financially capable for you to be able to meet your life demands and have a great life? And so I want to talk to us matters about finance. And I would want to say, hakuna pesa dogo na hakuna pesa nyingi. There is no much money or little or nothing. All of us, there is a capability within you to become someone. Na kama mzazi wako, acha kwanza nikuulize, kama mzazi wako aliweza tu kukuleta mpaka ubali huu, na pengine even they didn't have a job, but somehow you are now an adult, you are 20, you are 30, you are 40, or however your age, why would you want to say that you are poor, that you can't make it? So how do we get this knowledge, and how does this knowledge help us? That is what we want to look at in this particular podcast. I would want you and I to engage in a conversation. Tuelewane, tunaweza saidiana aje. And one of the things I would want to say is about personal growth or personal development. Personal growth ni ile ambayo kama uko shule and you have an opportunity, wazazi wako wamekupeleka shule, please, you try on that. Soma. Make yourself better and the best. Kama kuna source ambayo inakusaidia kusoma, inataka hata kukusponsor kwa masomo zaidi or something like that, engage. Education is a serious basic need. It is a serious foundation. It's a pillar towards financial freedom, especially nyakati hizi. Even when you enter into social media, what you are going to write there or to have as a content, it's out of the education you have, out of the experiences that you have. Na kwa hivyo, for personal growth, make sure that kama unasoma, usome. Kama kuna opportunity inapatikana, inaweza kukusaidia kukua, engage it. Make sure that you are utilizing every available opportunity ili ujielekeze. And I would also want to say, for those of us ambao you are earning your own money, do not forget yourself.
make sure that kama ulimaliza BA, you can go to an MA. You can go even to a PhD. Keep becoming competitive, becoming relevant, becoming better. Do not forget about developing yourself. Make sure that kama umeandika kitabu moja, unaweza andika ya pili. Kama unafanya job moja, unaweza engage another one. Zile nasikia wanaziita side hustles or side jobs. Unaweza kufanya. Make sure that the potential within you is maximized. Yani jitahidi, anza, tia bidii. Ili ufike kiwango ambayo, somebody told me this, that between age 1 and age 20, you don't have to care about anything. Actually, all the way to age 24, if you go to the university. All these years, ni wazazi, they are in charge. Ndio wanashughulika na school fees, wanashughulika na matibabu, wanashughulika na accommodation, mambo kama hayo. Lakini kuanzia 25 kwenda 30, hapo sasa, make any mistake about not necessarily finances, but about jobs. Kula kile unataka kukula, ingia hii job, ingia hii ingine, jitafute uko wapi. But when you hit 30, you must have known where you want to be. Now develop what you want to be. Kama uko kwa banking, stick now to banking. Tafuta pesa kabisa pale kwa ule mshahara. Kama uko kwa biashara, simama vizuri kwa ile biashara. All the way to 40. When you hit 40, you should not switch to another area in your life. In 40 is to grow your area, is to become an employer at that point. You build the standard and the capacity of who you are. Kama ni shule umeanza, kama ni biashara fulani umeanza, you make sure umenawiri sasa kwa ile biashara. By the time you are hitting 50, you must be in a position to train your successors. Watu ambao sasa watakuwa wanafanya ile biashara, haita kuhitaji kuwa pale ndio iweze kumake money. Hautahitajika kuamuka mapema ndio uende ukatafute rent. In the 50 up to 60, ukifika 60, your money should be working for you. You don't have to wake up very early to go and open or even supervise wafanyakazi. All the way, wakati sasa unafika 70, money is working for you, and so you are able now even to hand over the inheritance, kwa sababu umeweza kujipanga katika maisha. Sijui uko range gani. In all those ranges, you are supposed to be making sense at every level. Between age 1 and age 24, you must maximize on what your parents are giving you, or what the guardians or anybody supporting you is helping you with. Now from 25 all the way to 30, try things out. Where do I belong? Where do I fit? At 30, be settled. Work on what you want to be. Raise the capital so that at 40, you are building what is yours. Wewe mwenyewe, what is your potential? Build it. By the time you hit 50, you are now training others to take over, who will be your staff and who will be well versed. They understand your business. Kwa hivyo ni vizuri ujiangalie in those ranges to know where you are so that you can add up to what we are discussing today, financial freedom. But I want us, as the way I began, to also look at savings. What is savings? Savings is the money you put aside. And you say, hii kwa sababu situmii, wacha niiweke hapa kwa bank. Wacha niiweke, hata bank ni kadhaa. We have a home bank. Ile inaitagwa Karimo. I don't know why inaitwa Kafulish. Ni kwa sababu hiyo pesa iko hapo, haiwezi fanya anything else. Imefungiwa hapo, hata pengine umetupa funguo. Umesema nitaifungua December, ama nitakuwa narusha kitu hapa. It is the same with entering a banking hall. Going straight to the teller position and giving your money, alafu unaondoka kwa bank. Mtu mmoja aliniambia hivi, maybe utacheka. Aliniambia mtu ambaye anachukua pesa anaenda ana deposit kwa bank na si loan analipa. Ati anaingiaga anaambia the banker, in my mind, I have nothing to do with my money. So receive it and use it the way you want. When I need it, I will come back.
And so when you are queuing in a bank to deposit money, you are saying, I have no idea. My mind is blank. Haki hata situmia akili kwa sasa jinsi ya kutumia hii pesa. Kwa hivyo chukueni hii pesa muweke. That is what savings is all about. Kama unaweka kwa Karimo ama unaweka kwa bank ama unapatia mtu unamwambia chukua hii utumiange wakati nitahitaji nitakuitisha. Those are savings. So saving is dormant. Saving does not add to your money. If for anything your money depreciates. Leo hii ukaweka kwa bank 100,000. Uende at the end of the year hautakuta 101,000. Utakuta 99,000 wakiwa wamekata the ledger fee, wakiwa wamekata the other exercises and whatever, na pesa yako inapunguka because savings is not an investment. So what is an investment? An investment is anything that grows your money from what you had as capital, and then there is something on top of it. It could be an investment katika vitu. You invest in properties kama shamba, nyumba, gari. You can invest in such, but you can also invest your money in money markets. You can also go to Forex or however your money is able to make something. That one, we call it investment. Na sasa niwaulize, how much have you saved by the way? Na kuna areas ambazo watu wanasema ni saving, and for me they are not saving, because ni vizuri kusave hata kama hauta invest kuliko kutumia tu pesa yako tu, kuitumia tu ishe ati usikie kwa mfuko hakuna pesa. I would advise you to do saving, although saving will not add you anything. Lakini the level of depreciation itaenda chini. And so where do you save your money? Currently, the modes of keeping our money has made us so vulnerable katika matumizi ya pesa. For example, when your bank account is connected to your phone, to your number, ati unaweza kutoa pesa kwa bank, ukitumia simu mahali umeketi na uitumie. Zingine zinaitwa sijui M-Pesa and all of that. Pesa zako ni kama ziko mkononi. That is very risky. Anything comes around na unakuta hiyo pesa umeitumia. Shosho yenu anaumwa na kichwa, unasema asitumie panado ya kawaida, atumie extra kwa sababu uko na kitu. But kama hiyo pesa yako ingekuwa invested kwa manyumba, ingekuwa invested kwa magari, ingekuwa invested kwa mashamba, bado ungenunulia shosho hiyo dawa kwa sababu mungepigiana simu na ndugu muongezane. But kwa sababu pesa yako it was too available, it was spent. Can you make your money unavailable? And so one way to invest and grow is to make sure that your money is not in the very urgent convertible version possible. Make sure that to convert your money into use inaweza kuwa gumu kidogo. Kwa sababu ukiinvest kwa shamba, huwezi uza kesho ati na ukule. It takes process. Kama ni nyumba, huwezi uza kesho na uitumie, hapana. So you are able to save your money as it is being invested. That's why I said investment is saving. Your money is saved. You cannot convert it urgently, lakini pia inaweza kukusaidia. For example, kama pengine unataka kujenga nyumba ama niko hospitali kumekuwa na bill fulani, unaweza chukua ile certificate ya nyumba, unaweza chukua ile certificate ya shamba, title deed, na uweke kwa bank na upewe loan against it, which will mean you will work hard ili kuweza kuiredeem. Lakini kama ingekuwa ni pesa iko kwa account, ungechukua tu ukibize kwa hospitali ama ukibize kotini na ingekuwa imetumika, hiyo imeisha. But when your money is invested in something, it helps you to become a better person in that future. Na wacheni niwaambie something ambayo nilifunzwa from the background of where I come from. Mimi ni Mkikuyu, and there are some things I have brought from the riddles and from the wisdom of these guys. Walisema that the old age feeds from the young age. Okoro ureaga withi. You know, it is what you did when you had the power to produce that will determine the kind of retirement you will have.
And by the way, for your information, as we advance to financial freedom, kuna kitu nitasema which maybe I'll have another episode to explain about, but I want to say that nobody was made by God to be employed. Nobody should ever retire because of old age kwa kazi ambayo anafanya. Kazi ya kuajiliwa haufai kuretire. Na ndio maana unakuta watu, daktari anaretire, mwalimu anaretire, mtu fulani maybe an accountant, banker anaretire, alafu anaanza kuweka ng'ombe nyumbani. Anaanza sijui kununua matatu nyumbani. That one, when you are so spent up, pengine uko 65 years. At 65 years, what new thing can you begin? Nothing. Na ndio maana unakuta this investment zina backfire because the potential that is required to propel your business to grow, it is not there. Ulitumika kwa institution, ulitumika mahali uliajiriwa, they spent all your good time wakaitumia. Sasa wewe unakuja kufanya retirement, unaanza mambo mpya na hauna energy. So I want to encourage you, run to investments. Invest while small. Buy something. Get to those. We have various institutions of financial management. Unaweza ingia pale uaulize, with this amount of money, what can I do? And they are readily available. Pay for those sessions. Na utakuta ya kwamba you are more exposed to how to invest for wealth. Not just have money and you save it and tomorrow something happens and you withdraw it and you have nothing. Na kwa hivyo wapendo wa ndugu zangu na madada zangu, sijui niwaambie nini, but I want to see you rich sometime. I want to see you a great man, wealthy sometime, by making sure whatever is running into your account today, going through your pocket, going through your hand, you can account for it. But make sure your money is not a saving, it is an investment. Through that, you will be much secure than when you are dealing with cash sitting somewhere or lying somewhere. Tumia hiyo pesa to do something. There are various, explore them. There are 1,000,001 ways of investing. Even in your talents, you can grow your talent by making it an investment. Unajua kama musicians, nimeona hata wakifungua studio zao, they are able to record their music and also record for others. You are growing in your line in a different way. And so don't allow yourself to be poor when you got the opportunity to become rich. Don't just save, but save for investment. And then the investment will become your savings by the grace of God. Simbarikiwe sana mkijaribu kutumia pesa zenu vile inavyofaa, na tusipatane ukiwa maskini. Tupatane nikikuongezea kile uko naye, lakini sio changu ati ndio kinakuwa kinakuanzisha. Si ni sawa? Kwa heri ya kuonana.